Uthi yena useyikhale zonke azikho akangayikhalanga. Uthi yena esikaNandi usesikhihle waze wasikhihla waze wasikhihlisisa. Uthi ebeguqe phansi ethandaza mihla namalanga umehluko ungabonakali. Uthi yena namanje usayibuza ukuthi inhlupheko izophela noma isitoze iphele. Uguqe phansi ubheke phezulu uyathandaza. Uthi Mdali, uma kuwukuthi mina wangidalela inhlupheko, bengicela iy'ngane zami uziphe impilo engcono. Uthi yena usayibuza ukuthi kazi inhlupheko izophela yebo noma cha, lokho kuzophendula wena mlaleli. Uthi yena uzamile ukuthandaza, uzamile ukuya emasontweni waze washintshitsisa kodwa lutho ukuphumelela. Kanti impumelelo idalelwe abanjani? Uthi yena akazi ukuthi impumelelo idalelwe abanjani noma yena mhlampe wayedalelwe ukuhlupheka. Uthi yena akazi lutho. Uthi yena uyacela. Uthi yena ucela impumelelo. Uthi ebekhala ekhihla esikaNandi. Uthi yena ebekhala ekhihla esikaNandi. Uthi uyayicelela, ucela impumelelo naye. Uthi naye uyakufisa. Uyafisa ukuphumelele afane nabanye abantu. Uthi usecabanga ukuthatha lento ufisane kuphileke ephile efane nabanye abantu. Uthi yena usezamile